Prestanite ljudi, molim vas, čemu se smijete? Što nije u redu s tvojom kosom? Što se dogodilo s mojom kosom? Što? Ovo nije moja kosa. Ne brini, Marija. Ostani ovdje, nazvat ćemo tatu. Tata, Marija treba tvoju pomoć. Dolazim. Vidi što se dogodilo, tata, želim svoju kosu natrag. Ne brini, Marija. Imam rješenje za tebe. Moja kosa, moja lijepa kosa se vratila. Što? Tata? Što? Što se dogodilo s mojom kosom? O ne. Kakav čudan san. Marija, probudi se, Marija. Što je s tvojim rukama, Marija? Što je s mojim rukama? Izvadi ovo za mene. Izvadi ovo za mene. Bez brige, Marija. What? To je puno bolje, hvala ti, tata. Što nije u redu s tvojim rukama? Što? O ne, tvoje noge! Kakva noćna mora. Zanimljivo. Pokušajmo. Crvena, ali ja sam htio plavu. Još uvijek nema plave. Ups. Hej, spavam ovdje. Što? Što se dogodilo? Kosa. To je tako odvratno. Sada je kosa posvuda. Ivane, što se dogodilo ovdje? Ne znam, pokušao sam dobiti plavi gumbo, ali stroj je pao. I onda bam! Bomboni posvuda po podu, a onda vidim kosu svugdje. Stroj za gumbone. Sad razumijem. Sve se ovo događa zbog bombona. Riješimo se stroja za gumbone. Misterij riješen, sada samo idemo igrat se u bazenu. Luka, ne, nemoj to jesti. Ne! Moje boli!
Nije ukusno. Nitko ne želi kupiti moje kokice. Dođite k meni, moje kokice su najbolje. Probajte moje kokice su najbolje. Moje kokice su najbolje, imam ukusne preljeve, žvakaće, jagoda, marelica. Moje kokice su najbolje jer imam različite boje. Moje bolji. Moje bolji. Ne, moje bolji. Moje bolji. Što se događa? Pozdrav, dragi kupci. Kupite moje kokice, jako su ukusne. Kupite moje kokice, imaju mnogo boja. Imam različite preljeve. Kivi, jagodu i marelicu. Wow, preljevi. Imam mnogo boja, zelenu, crvenu i plavu. Wow, boje! Kupite moje kokice, molim vas. Molim. Volim kokice u boji. U redu. Kradeš moje kupce. Kakve kokice želite? Jednu crvenu kokicu, molim. Jedne zelene i plave, molim. Hvala. Hvala. Nema na čemu. Nije ukusno. Nema okusa, hajde da se vratimo i vratimo ih. Da, idemo. Oprostite, želimo vratiti ove kokice. Zašto? Nema okus. Probajte moje kokice, jako su ukusne. Sviđa mi se. Molim jedne kokice s marelicom. Jedne kokice s kivijem, molim. Izgleda tako ukusno. Hvala, Daša, bok. Daša mi je odnijela sve kupce. Kokice? Kupite moje kokice su najbolje. Probajte moje kokice. Definitivno ću probat obje, ali prvo želim probat Dašine kokice. Nitko ne želi kupiti moje kokice. Mogu li dobiti kokice s jagodom? Molim. Hvala, miriše ukusno. Također želim probati Stefine kokice. Gdje je Stefi? Znaš li gdje? Stefi? Gdje si, Stefi? Tu si, što nije u redu, Stefi? Nitko ne želi kupiti moje kokice. Htio sam kupiti tvoje kokice, ali dućan je bio zatvoren. Zaista? Da. Rado bih ti napravila neke. Idemo. Marija, koju boju želiš? Imam plavu, crvenu i zelenu. Mogu li dobiti zelene kokice, molim? U redu. Ovo izgleda ukusno, hvala. Čekaj, nešto nedostaje, Daša. Mogu li dobiti tvoje kokice s kivijem? Molim. Naravno. Hvala, Daša. Probaj ove kokice, molim. Ukusno je, ali nešto nedostaje. Stefi, probaj ove kokice, vjeruj mi. Ukusno je, ali nedostaje boja. Mislim da vam nedostaje jedno drugo. Tako je, Daša. Ti praviš najbolje okuse. A ti praviš najbolje boje. U redu, onda radimo zajedno. Hajdemo to napraviti. Možeš li pripremiti boje? Naravno da mogu. Izvoli. Napravimo crvene kokice. Kakav nered. Što bismo trebali učiniti?
Ne znam. Jedne crvene kokice za mene, molim. Dugine kokice, super. Mogu li dobiti jednu, molim? Naravno, ovo su naše nove dugine kokice. I ja želim dugine kokice. Naravno. Hvala vam za kokice, ekipa. Zelena guma. Crvena guma. Plava guma. O ne. Nisam bio ja. Nisam bila ja. Wow, štanc sa sokovima. Pozdrav. Želim probat malo soka. Tako cool, sok u duginim bojama. Htjela bih plavi sok, molim. U redu. Žao mi je, Daša nema više plavog. Ostani ovdje, vratit ću se za 1 minutu. Molim te, probaj leptira. Ne, Deša. Treba mi voće. Voće? Imam ideju. Grožđe. To je upravo ono što trebam. Što kažete na grožđe? Dobro. Wow, tako cool, hvala. Daša, tvoja kosa je tako lijepa. Hvala, možeš promijeniti svoju uz malo soka. Pozdrav, htjela bi zeleni sok, molim. Pozdrav, u redu. Žao mi je, ponestalo nam je zelenog. Stvarno? Imam ideju, vratit ću se. Razumijem. Izvoli, probaj ovo. Ne, Eva, treba mi voće. Limete, to je upravo ono što trebam. Vrijeme je da napravimo zeleni sok. Probaj ove limete. U redu. Tako kiselo. Hvala. Doviđenja. Bok. Htio bih crveni sok, molim. U redu. Žao mi je, Alice, ponestalo nam je toga. Vratit ću se. Jagoda. Mogu li probati jagodu, molim? Moja kosa je tako cool. Hajde da se zabavimo. Ukusno. Želiš li probat malo? Trebam pauzu. Hej, ekipo, već smo probali sve boje. Da, vrijeme je da probamo nešto drugačije i cool. Hajde da napravimo sok u duginim bojama. 1, 2, 3, jupi. Hajde da skupimo sve što nam se sviđa. Sandvič. Sir je moj omiljeni. Fuj. O, to nije sok u duginim bojama. Čekaj malo.
Wow! Ukusno. Volim ovaj sok u duginim bojama. Super! To je čarobni sok u duginim bojama.